1-0 ibifashijwemo n'ikarita y'umutuku yahawe umusore wa Olympiacos. Barca yatangiye neza, Firmino Lopez atsinda igitego cya mbere, anabona igitego cya kabiri, ariko bavuye kuruhuka ikora amakosa itsindwa igitego. Umusifuzi ati nubwo cyagiyemo simbyemeye, ntacyo mbaha ndabaha penalty. Abaha penalty umunyamaroc arahitsinda, Ayub arahitsinda. Ikipe ya Olympiacos ubona ko izutse, Chelsea natangiye guhuzagurika. Umugabo yatanze karito jaune ya kabiri. Sinzi ko ari umukunzi wa Barcelona wakemera kiriya karito jaune. Yibye abashyitsi. aho bihuriye n'ibyabaye. Sinzi ko ari uwabyemera kabisa kare. Naho bari nizere ko bambaye mask. Barcelona yibye abashyitsi ntago ari byo. Amusifuza akabasifuzi. Ayituma match inapfa. Kandi match noneho ikipe Olympiacos yari tangiye kugaruka. Yari garutse utangiye kureba match. Turi kureba match. Karito jaune ya kabiri yatanze. Nuko nyine ari Barcelona ari nka Real Madrid wavuga utagafirimbi kayo irakagira ntumushuke erega ubushakashatsi bwagaragaje yuko yaferi ni Negria ninde baje gusanga Barcelona namaze imyaka 18 yishyura abasifuzi ku ruhande kitu kidogo. Ubwo niyo yafashwe. Yarafashwe nyine. Ubwo utarafashwe se. Yarafashwe. Ya mujura n'ufashwe. Umujura n'ufashwe. Kana gafirimbi naho gasanzwe. Ihore mu gisenge. Penalty ku ikosa ryarikorewe Marcus Rashford. Nayo yamuhogo yo kwiba abantu. Nayiteye isoni. Nta kosa ririmo hariya. Umugwa Barca yibye. Igitego cya Lamine Yamal. Bayibiye. Birumvika ikipe itsinzwe ibitego 3, ibonye carte rouge yasiva mu mukino. Maze Rashford ayimigemeraho buri mya rwose. Urareba ira marushanwa bere muri hariya arena yo guterana imigeri n'ingumi. Reba umwe wamuziritsa kandoye. Ubwo se yarwana ati ku munota wa mbere ari wawuri yahita igihumbi. Niko yariziritse Olympiacos. Abakunzi ba Barcelona yatsinze n'ibyo ari cyane intsinzi. Abantu ntabwo ikomeye. Ariko mu gisenge sinzi uko mpava. Yenagize ubwoba bw'igisenge. Rafinha ashobora kuba yagarutse ari cyakwiyongeramo. Ahubwo ku rundi ruhande by the way umusifuzi amakosa yakoze abandi ba professeur bakora ibyabo. Navuga ko Marcus Rashford yaje ahangaha abantu benshi batemeranya na Barca. Barca mufata nyuma yo kubura Nico Williams, ariko uyu musore biragaragara ko hari ikintu kirimo muri we kizima rwose. Urebye muri sector offensif ni uri kubafasha. Kuko Lewandowski nawe hari ndetse Ferran Torres nawe urabona ko birimo biramugora ubanza nafite ikibazo. Kandi washyiraho Rafinha umaze iminsi mu mvune. None wareba Lamine Yamal ugenda ugaruka. Uko agarutse none ukabona no munsi. Lamine Yamal ubona ari iki? Urubona ari ikibazo gikomeye. Umugeranyije no wasezo yashize. Turi kuvuga ku mukinyi wa kabiri kuri Ballon d'Or. Ari kugikwiriye ariko wa none Lamine Yamal kingi mwiza wa Barca sezishize ari Rafinha si yari. Nta kibazo ariko usibye ko Yamal nawe yakoze sezi nziza nawe ku giti cye. Ariko urebye Yamal turi kureba ubunone anga. Les pépins physiques arimo arazigira ariko uko agarutse nabonaga ari kure cyane. Ariko wenda wisujya kuri Lamine Yamal buretse na iyo secteur offensive ndimo ndavuga. Oya cyo ndi kukubaza wenda ubwamugezeho. Akandi kubona mukinyi w'umuhanga baravuga ngo ni byiza kwihorera umupira ariko ko hari aho ugumana mbona bitari ngombwa. Ari nk'igitego yahushije nako byari byoroshye kuzamuka agakina na bagenzi be. Komeza gushakisha kugeza ubwo umuzamu umupira umukuye. Mentale ni ikibazo gikomeye rega naguhaga. Ibibazo afite uburyo ari diminution offensivement. Urusuko nabadani urumo badahari baza kugira ngo bafashe. Donc iko ndi kuri FC Barcelona sector offensif yayo. Urabona ko ifite ibibazo byinshi by'imvune. None wagera hari inyuma ku muvuno wabo bakina naho ubona nabyo biracyari fragile. Ubona ko Hans Flick oya Barca wageze muri defense ya igitego ushobora kukibona. Ubundi icyo kibazo FC Barcelona. Erega ni mugore w'umusifuzi atavuza ko ari agafirimbi umugerekera atangiye kuza. Gereki yaraje uko twanawome twa PSG twabatsinze se. Je nabonye na ku Barca sinzi ko yari encadrement ya Inigo Martinez yamufasha. Ntabwo ariko arakina nko yakina umwaka ushize. Biraboneka ko umwana wenga asa n'uwasubiye inyuma. Sinzi ko bantu barimo baravuga ngo ni erreur kurekura Martinez ira defense yari patro wayo. Niwe ibi bintu twarabivuze hano. Yari patro wayo. Umwana yarasubiye inyuma cyane. Kandi ikindi biriya ntago ari byo. Ufata umuntu w'imyaka 19 kumwikoreza ikipe nk'iriya
ntabwo ari ibyo buriya aragira amahirwe Arauje arahari nyine ibya Arauje se turabiyobewe ko ari ya ndirimbo ya kaseti iribwa isaha n'isaha Barcelona ni generation imwe n'uyu mwana sinzi arama amariske menshi muri Barcelona bakinnye byinshi ni groupe ntoya se noneho inyuma ye yabaye none kurushaho byatera impungenge gusa buhoro buhoro barimo baragenda baza bari bafite ibibazo by'imvune ahubwo ubwo niyo navugaga kuri Rashford uyu musore uri kuri form gutya baramukuramo urumva deja baramukuramo badahari oya nka Rafinha aragaruka ari Lopez umeze neza nawe iteka umuntu yavuye mu mvune burya ntago abakiri wawe agari wawe nako bireshya iyo umuntu avuye mu mvune ntago abakiri robondi ahubwo unabishoboye unamutwara buhoro oya n'igihe atari bwavunike barakinana unamushoboye nk'ibi Luis Enrique arimo arakora arimo arabatwara buhoro kuko abona ko abandi barimo bakina unabishoboye Rashford ni wamukuramo kuko ari on fire arimo arabafasha rwose ugiye kureba nibyo bivuga ati twagiye gushaka umuntu hashizeho amakondisiyo rimwe na rimwe tutizeye ko azamera neza ariko aka kanya rwose arimo arabafasha kuri absence z'abandi benshi arimo arabafasha nawe yifasha 100% kimwe kukibagirwa 100% byari ibitego bindi bibiri yatsinze bisanga bibiri yatsinze Newcastle ku munsi wa mbere wa Champions League urumva ko ibitego byiza kubera ko yashakaga premier poto ikunda kugora abazamu gufunga ikirenge ku munota wa nyuma nka okaziyo ya mbere kuri centre ya Barde yateza gutsinda igitego sinzi ukuntu yawuteye ugicaye hejuru izamu gatoya ku minota nk'itanu ya mbere oya n'umukinyi ubona yuko yari muri equipe atishimye birumvikana ubu yaragiye ahantu ariko arakina ariko aratsinda burya mu mutima we ugiye kureba basanga ari umuntu yishimye cyane muri no minsi ikimenyetso ko peut-être ari pose mentalement burya nta gushaka gufata umukinyi akajya acunga aba defenseur muri buriya buryo akagira umwanya wo kuribira premier poto agapresiza kuriya arimo aratekereza arimo aragira muri surface ko na repose Igitego cya kabiri cyo cyari cyiza cyane ku mupira uburyo yakoze control orienté asiba mu defenseur ariko n'uburyo yasa afunga ikirenge agatsinda premier poto nta bisubizo bindi ubuhaye umuzamu buretse gutoragura umupira mu rushundura mbere kutajya kundi mukino utegerejwe cyane muri iri joro duce no ku ikipe ya Manchester City yari mu gihugu cya Espagne nayo yasuye The Yellow Submarines ni abasore ba Villarreal kuri Ceramica Stadium imbere y'abafana ba 23,500 bari buzuye baje kureba Pep Guardiola no gukomera amashyi Rodri hariya muri Espagne ibitego bibiri ku busa babiriye premier mita bya Erling Haaland ndetse na kapiteni Bernardo Silva City iminota 45 myiza cyane ice cyambere cy'umukino inayibyaza umusaruro byanashoboka ko badoko bari kongeramo ibindi bitego iminota 45 ya kabiri birumvikana ikipe iri mu rugo yagerageje gushaka uko yagaruka ariko Man City irafunga ibona na clean sheet ihava amahoro bwari ubwa mbere mu mwaka wose Barcelona ibashiye gutsindira umukino hanze muri Champions League City rekaga gutsinda hanze tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize itsinda ikipe ya Bratislava idakomeye cyane urumva rero ko kwanshena amanota 7 ku 9 byibuze baririnda ya mibare bagiyemo sezishise uko basa kose sezo yashize niyo ngiyi urabona ko haba au niveau domestique no muri Champions League barimo bayitwara neza gusa barimo barayifashwa n'umuntu uri efficace ukaziyo igitego cyangwa se ukaziyo ebyiri igitego kimwe kuri Erling Haaland epi je nabonye no mu gice cya kabiri mu byukuri navuga ko bagize n'umuzamu agira ibyo asova aho biri ngombwa ku muzamu nawe yagize ikintu bafasha muri make mbona ni City yakoze match iri vraiment appliquée match ya ikipe nkuru yifuza kugera kure nkeka ko sinzi niba ari playoffs ariko birashoboka ko kuri iyi team barimo mu munani beza nabo batambuka uko mwaka ushize effectivement byarabagoye nko bivuga okay City ngenda yivuga ikintu kimwe cya mbere uyu n'umukinnyi wa Buran Stoppable ino sezo tego cya 15 ubu mu mikino mu bike amaze gutsindira City ako ujye ureba no mukinnyi uzi ko yakoze ku mipira 6 yonyine mbere y'igitego cya mbere kimusaba byinshi sinzi niba ubyumva ari na comment numvishije kabisa ubwo turaza kuba tuyisubiraho rimwe na rimwe iyo ufite squad nziza ufite impande nziza ufite aba playmaker beza
hari uburyo urezeriva na wakireti yawe ugacunganwa na bogisi kuko akazi kawe no gutsinda ibitego arabimetiriza cyane rero ikindi urabona ko nka gurupe yose ya City pole City iragenda isubira mu cyo bita ngo ni beast mode urumva iragenda isubira ku murongo kuko kuri iyi ritme yifite muri Premier League yifite hanze ishobora kwisanga yongeye n'ubundi kwisanga kuri table hejuru kabisa buhoro imaze igihe isa nkaho itaza ku ma headlines ariko ubu ngubu urabona ko itarimo gusibayo Sito Haaland arimo arasakuza cyane. Yes, umwe rero mu mikino yagombaga kuba ibagora twavuga n'uyu mukino hanze kwa Villarreal indi match igoye niyo bazasuramo ikipe ya Real de Madrid mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 ndumva bazaba bari Santiago Bernabeu.